Drugačija. Srijedom na drugačijoj. Postoji legenda da jedan korisnik nije ušao u raspravu sa operaterom. Alo, brato, šta mi ovo nema dometa cijel dan, brato, a? Evo radimo, gospodine, sve što je u našoj moći da bi vi bili zadovoljni. Ma ja sam s tobom, saradnjom s tobom zadovoljan, istinski prijatelju moj, nego mi nema dometa, brato. Šta mi se ovo gubi signal, šta vam je? Da, razumijem. Evo upravo, gospodine, pokušavamo da riješimo problem. Sve što se radi se na tome da su naši korisnici zadovoljni i vi ste nama na prvom mjestu. Ma znaš koliko sam zadovoljan s tobom, brato, i sa saradnjom s vama, da bi te oženio. Ma ne znam, bi li te oženio, bi li se vjenčao za tebe do kraja života. Pa predobri ste, pa ja sam prezadovoljan. Da, evo, baš upravo. Samo morate biti strpljivi, gospodine, imamo problema, velikih problema, morate biti strpljivi. Slušaj, brato, ako ti dođem tamo, brato, zapalit ću i tebe, i dispečera, i antene, i sve, brato. Znaš, brato, pušti mi ovaj signal da te ne zadavim, paše jedno lažovo. 6 dana pritiskam 2, 3, 4, 6. Ako želite ovo 20, zadavit ću te ko pile ako ti dođem tamo. Drugačija.